Marina Yachting. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na koju je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Večerašnji gosti su muzičar, gospodin Antonije Pušić, ili poznati kao Rambo Amadeus. Dobroveče i dobrodošli u Agape. Dobroveče. I Vladika Jegarski, gospodin Porfirije. Dobroveče i blagoslovite. Dobroveče, pomaže Bog. I srećan praznik. Također i nama ovdje prisutnima i gledalcima. Poštovani gledalci, vi imate šansu da postavite pitanje našim gostima ako okrenete broj telefona 3612-111 i mi ćemo vas pred kraj emisije i uključiti u emisiju. Evo da kažem kao jednu blagu uvertiru, mnogi su možda začuđeni ovakav spoj Rambo Amadeus i Vladika Porfirije, ali ja sam ubeđen da će to biti jedan kvalitetan razgovor gdje će možda glavna tema biti osmišljavanje života, koje su to životne vrednosti, kuda mi to idemo i eto da ne pričam unapred. Evo za početak, imali smo nedoumicu, gospodine Rambo ili Antonije, kako da vas potpišemo. Vi ste rekli vama je to sve jedno, ali meni je osnovno pitanje, odakle ste došli na ideju da sebe predstavite kao Rambo Amadeus? Pa... Možda su vas to pitali na početku karijere, ali evo sad malo da obnovimo sećanje. Pa ja mogu da vam sad kažem o motivima zašto sam ja uopšte htio da se izložim javnosti i da se bavim muzikom. Pa mene tu muzika u stvari manjim dijelom zanimala, a više me zanimalo da budem u centru pažnje. Zaista. To je bio moj osnovni motiv. I ljudi koji me poznaju prije nego što sam postao popularan znaju da sam bio nesnosan, potpuno. Znači u svakom društvu kom bi se pojavio ja sam morao da budem u centru pažnje, samo bi ja govorio, ne bi davao drugima da dođu do riječi. I kasnije će se ispostaviti da je ta moje insistiranje da postanem popularan bila na neki način neka psihoterapija za mene. Mi nije sad dovde toga što sam u centru pažnje. I zapravo sam oladio tu svoju želju ili neurozu ili ne znam šta. A Rambo Amadeus mi se učinilo ovako, ja sam razmišljao puno vremena kako bi sad sebe nazvao. Nekako mi se činilo otkud potreba da se nazovete drugačije? Najšokantnije, a pritom su korištena dva imena koja su opšte poznata, a pritom iz dvije potpuno različite priče. Tako da to samo ime zapravo jako skreće pažnju na sebe. I eto, to je prosto odgovor na to pitanje. Dakle, nema nikakvih dubljih smislova. Mistifikacija. Da. Dobro, ali otkud potreba da uzmete drugo ime, estradno ime? Ako ste u javnosti, onda je zgodno da imate drugo ime, pa nisam to ja izmislio. Evo, prosto ta stvar postoji, ako ćemo pravo, i u crkvi. Tako da, zapravo, prosto, meni se čini da dobiti neko ime, u mom slučaju sam ja dao sebi ime, ali kad nakon rođenja negdje u nekoj kasnijoj fazi dobijete neko drugo ime, onda to znači da ste dobili neko drugo značenje, ali prosto ne znam, evo ja sam možda sam se sad upleo u sopstvene. Dobro, ne, niste.
A evo da vas pitam, pošto dok smo pripremali ovaj razgovor, vi ste mi rekli da bukvalno sljedeće nedelje treba da bude gotov vaš novi album, koji je apsolutno urađen u jednom sporom ritmu. Zašto ste se odlučili? Čak i neku dečiju muziku ste napravili također u sporom ritmu, gde su se producenti tamo hvatali za glavu. Što radiš ovako sporu muziku za decu, pitali su vas? Pa, proces starenja je neminovan. Ja prosto sad, kao što sam nekad uživao u brzini, sad uživam u sporosti. Jedna od tehnika kojom se na neki način liječim od te neuroze je da se trudim i da hodam sporije nego što bih htio i da govorim sporije nego što bih htio i da jedem sporije nego što bih htio i da mislim sporije nego što bih htio. Apsurdno je, ali da bih imao više vremena. Ne pitajte me kako, ali sad zaista imam više vremena. Ja pamtim jedan intervju koji mi je ostao ovako upečatljiv, gde ste vi sedeli na jednoj barci i za kraj pitali su vas poruku, a vi ste rekli: poručujem svima da se svi pomalo smirimo. Jer ako se budemo smirili, onda ćemo biti zreli za jedno kvalitetno filozofsko razmišljanje. Pa, otprilike čovjek strašno teško podnosi samoću i u tom smislu voli sebe da izlaže senzacijama različitih vrsta. A ja sam imao zaista priliku, kao, pošto ova priroda mog posla je takva da se puno putuje, puno se ljudi sreće, to jest bezmjerno mnogo ljudi se sreće, bezmjerno mnogo likova, bezmjerno mnogo imena sam ja čuo, bezmjerno mnogo puta sam se upoznao s ljudima, bezmjerno mnogo različitih fasada u različitim gradovima vidio. I jednog trenutka zapravo shvatite da to nije donelo nikakav kvalitet. Da u toj trci i jurnjavi za novim senzacijama, da tu nema, tu stvarno ne stanuje nikakav kvalitet. A s obzirom da je i dalje neko zrno nezadovoljstva ostalo u meni, ja sad, pošto taj broj senzacija nije uspio da me zadovolji, ja sad tražim sopstveno zadovoljenje nekom suprotnom strategijom. Znači, da se prosto lišim senzacija i da pronađem lišen, namjerno lišen tih senzacija, neko zadovoljstvo. Pa evo, moram vam reći, danas sam se malo vozio biciklom pored obale i vrlo je lijep dan bio. I jedno od najvećih zadovoljstava mi je bilo kada sam savladao od Miloševog konaka, došao sam do Topčiderske zvezde. Dosta dobro sam se zadihao i umorio i onda kad sam došao gore, preplavio me osjećaj nekog nevjerovatnog zadovoljstva. Mnogo većeg nego paralelno sa druge strane. Sjećam se kada su me vozili po Parizu, onda je čovjek koji je bio vrlo gostoprimiv prema meni rekao je: ajde, hoćeš da odemo na Eiffelovu kulu? Ja sam rekao: ma ne mogu, mrzim me sad gore da se penjem. Ajde, kao, samo provedi me autom pored Eiffelove. Onda sam prošao ovako, vidio tu ogromnu željeznu skalameriju i ništa. Ja sam samo se dodatno uznemirio zbog te Eiffelove kule, za koju ja kao nemam vremena sad da se popnem na nju ili već ne znam šta. Eto, to je. Da vam sad objasnim kako i zašto, stvarno ne mogu, ali evo, prosto tako stvari stoje. Dobro, lepo ste završili priču, jer je to meni kasnije potka da pričamo na jednu drugu temu, ali evo da uključimo i Vladiku u razgovor preosvećeni. Pričamo o tom ubrzanju vremena i ubrzanju naših života. Prosto ne gospodarimo samim sobom, uvek smo u nekim zakašnjenjima, jurnjavama. Kako se odupreti tom silnom ubrzanju, a usput
ostati svoj, da zadržimo naše ličnosti, naš integritet? To je široka tema, verovatno možda se odgovori i u jednoj rečenici. Ali pre nego što kažemo kako, mislim da je dobro zastati na toj konstataciji da zaista živimo neverovatno ubrzano, da se iskustva menjaju, hiljade informacija zadobijamo. Čitao sam negde kako je neka nemačka kompanija vršila istraživanje sa svojim radnicima, sa svojim zaposlenima, gde je cilj bio da vide kako oni koji su zaposleni u kompaniji provode vikende. Kako bi, videvši šta je sve sadržaj vikenda, mogli još bolje i više da eksploatišu, da iskoriste potencijale kod tih ljudi. I za čudo konstatovali su da veliki broj onih koji od jutra do sutra rade u tim firmama upravo vikendom ima problem. Pre svega pojavljuju se neke fizičke bolesti kakvih nema, ne susreću se u toku radne nedelje. A onda razume se više od svega osjećanje dosade, čak neke depresije, do te mere da su neki psiholozi i konstatovali takozvanu depresiju nedelje. Onda, nezavisno od ove firme, također sam čitao neka istraživanja da najviše, recimo, razvoda se dešava ili u toku vikenda ili naročito u toku godišnjih odmora, nesporazumi sa bližnjima unutar porodice kod onih koji žive u porodicama. Jednom rečju, očigledno da postoji problem savremenom čoveku da bude sam sa sobom ili sa onima na koje je biološki i po svome izboru porodično upućen. Zapravo te silne aktivnosti su svojevrsno bekstvo od samoga sebe, kao da čoveku ne odgovara njegovo sopstveno ja. I zato ima stalno potrebu nekako da je van sebe. I još jednu sam stvar interesantno čuo od jednog sveštenika iz Amerike, kako Amerikanci mnogi, kad odlaze na godišnje odmore, ne mogu da se odmore. Jer napuste, recimo, New York i sad on ode negde u prirodu, u planinu, ne može da spava, ne može da se opusti. I na kraju se desilo da su konstatovali da im nedostaje onaj neprestani bruj, ona neprestana huka. Pa se neko dosetio pa je snimio zvuk koji neprestano, taj bruj se ponavlja u velikoj metropoli i napravio veliki posao biznis i ljudi kad su odlazili na godišnje odmore kupali su po tako jedan CD i kad odu na spavanje puste CD i imaju opet onaj ambijent na koji su navikli. Jednom rečju, mislim da ta buka ili taj haos, ta žurba u kojoj živimo je s jedne strane svojevrsna potreba modernom čoveku, a ona proističe upravo iz tog straha da se čovek suoči sa sobom, gde su nagomilani silni problemi, silne frustracije, gde konstatujemo najobičnije, recimo, stvari, da ne možemo da otrpimo onoga ko je naš bližnji, na koga smo upućeni, da postoji tu i zavis, da postoji osuđivanje, da postoje silni talasi koji nas u stvari na neki način uznemiruju i onemogućuju zapravo da se uputimo u najdublje dubine svoga bića gde zapravo treba da nađemo suštinske odgovore, pre svega smisla postojanja. Da ne govorimo o strahovima koje ima moderni čovek, među kojima svakako najstrašniji i najsnažniji strah jeste strah od samoće, ali apsolutne samoće u smislu straha od smrti. Dakle, vidim da zaista postoji taj ubrzani život kao svojevrsno bekstvo od sebe i od suočavanja sa onim što je osnovno suštinsko pitanje postojanja svakog čoveka, a to je smisao postojanja. Dobro, ne znam da li vam je poznato da je u Italiji
formiran jedan čitav grad gde su doneli nove zakone da mora sporo da se živi. Naprimjer, ne može automobil da se vozi brže od 60 na sat i kao jedan kontrapunkt čitavoj savremenoj zapadnoj civilizaciji. Ali samo da dodam to, već je gospodin Rambo malo prepomenuo da kako naći, to jest kako usporiti sebe. A između ostalog to je stvar podviga. Dakle, mora čovjek da odluči i da onda naprosto vežba se u tome. To je jedna dimenzija, a druga dimenzija je svakako ono što izmiče modernom čoveku, a to je traganje za smislom. Znači, uvek je potreban svojevrsni rad. Neka vrsta, ajde da kažemo, discipline. Eto, kad smo kod traganja za smislom, evo pitanja za Ramba. Prosto, na koji način ste vi osmislili vaš život? Evo, sad ste nam rekli u par rečenica kako tragate za ličnim zadovoljstvom, kako... Ja moram da vas razočaram, ja nisam osmislio svoj život. Ja mislim da je to sve daleko od nekog smisla. Mislim da živim vrlo besmisleno. Međutim, ko mi je kriv? Mislim da prosto živim saobrazno sa sopstvenim stavovima. Citirat ću samog sebe. Jednom prilikom sam promijenio mišljenje o nečemu. Ali o nečem strašno bitnom. Nešto što sam ja strašno mislio da je ovako, pa sam onda odjednom počeo da mislim nešto sasvim drugo. A onda da bih prosto opravdao tu svoju promjenu mišljenja, onda sam napisao, pošto volim tako, kao neki poludnevnik vodim na tom svom sajtu, onda sam nakon te promjene stava, ne znam šta je bilo, rekao sam, eto, čovjekova svijest je kao voda u lavabou, iz česme u lavabo ulazi sveža nova voda, a u sifon odlazi stara. Tako da praktično se naša svijest, zavisno od okolnosti, okolnosti prosto mijenja. Eto, na primjer, ima jedna stara poslovica. Vojnik o skraćenju, a kao, pa onda nastavlja. I zaista čovjek kad ode na odsluženje vojnog roka, ja sam bio tamo, čemu je glavna tema šta se događa unutar kasarne, da li je sad ovaj oficir dobio unapređenje, da li je... i tako dalje, i tako dalje. Prosto, vaša svijest je preplavljena sad nekim potpuno drugim podacima. I ona je potpuno druga. Jer prosto, neurofiziološki gledano, mi preko naših receptora primamo određene informacije. Te informacije su, na kraju se pretvaraju u materiju u našem mozgu. Znači, to su neki nanosi elektriciteta u našim neuronima. Tu se stvaraju te sinapse, te misli. I sad mi imamo gomilu tih sinapsi, misli i tako dalje. Međutim, kad se izložimo sad nekom drugom okruženju, onda se to sve polako mijenja, da mi nismo ni svjesni da smo promijenili našu svijest. U tom smislu ja zaista i dalje mislim da je moj život potpuno besmislen, ali evo pokušavam nekako da izađem na kraj sa tim. Recimo, pošto sam dosta ovako ja bio jedan, ajde da kažemo, barbarogenije, divljak, jel? Nakon upozorenja mog ljekara, dermatologa, da se pogrešno hranim, ja sam izbacio meso iz hrane. I zaista sad se manje svađam, manje mi treba da planem. Dozvoljavam neistomišljenicima da imaju svoje mišljenje i oni zbog toga ne gube moje poštovanje. I sve više i više mislim o tome kako treba da jedem manje, pa je onda poslije rezultiralo to da sam sad krenuo da sa malo nešto većim uvažavanjem posmatram jako mršave ljude koji zapravo
ne jedu skoro ništa, jel? Pa ne znam, eto... A dobro da vas pitam. Prosto bavim se, ne mogu nikako sveobuhvatno da se bavim tim pitanjem smisla, nego nekako na parče, jer uvijek dođem do jednog zida koji je ozbiljan i koji se zove aha, ja sam se rodio i moja svijest je formirana i mojom smrću će ona da prekine. Prosto ta neumitna logika koja diriguje mojom glavom kaže da ako se nešto stvorilo, onda će po tom istom zakonu to što se stvorilo morati da nestane. A samo ono što je već bilo, to neće nestati. Međutim, ja ne mogu da sudim onome što je već bilo, nego samo na osnovu svog sopstvenog iskustva. Dakle, postoji period koga se ja ne sjećam. Dakle, znači, prije mog rođenja svakako nemam pojma šta se dogodilo i događalo. I tu imam jedan strašan problem. Dakle, taj problem je da li ću ja povjerovati u to da je duh jači od materije ili ću ostati rob svojih logičkih kalkulacija i rob jednog materijalnog pojavnog svijeta, neurofiziološkog. Ja vidim onu stolicu ispred sebe, znam da se svjetlost prelomila tako da sad putem nervnih završetaka ja tu stolicu vidim, da mi sad mozak obrađuje tu informaciju i pokušavam da pronađem čudo u tome. Međutim, to čudo nikako da mi se javi. I u tom smislu tako živim na parče. Od doručka do ručka, od ručka do večere. Onako po svojoj prirodi. Ali ja sam vas podsjetio na taj deo iz vašeg intervjua gdje ste rekli da želite da zdravo filozofski razmišljate. Jeste li vi postavili ta osnovna filozofska pitanja ikada sebi? Ono od tog imperativa da treba upoznati samog sebe, od toga ko je čovek, kuda ide, ko sam ja, šta je moja misija ovdje na zemlji? Pa ja se sa tim pitanjem svako jutro budim i svako večer ležem. Mene to pitanje nikad nije napustilo. Ja prosto nisam nikad do kraja uživao ni u jelu, ni u piću, ni u ljubavi žene, ni u zalasku sunca, ni u čemu, zato što mi je stalno to pitanje kao neki zamajac teški skretao uvijek, smanjivao količinu zadovoljstva koju bih. Pa i najljepšu tortu, i najljepšu, ne znam, mislim, šta god sam probao, meni je to uvijek bilo zagorčano tim pitanjem svih pitanja, tako da prosto, evo, ne... A gde su ti odgovori? Dok ste došli s odgovorom? Nemojte mene, ja sam vam rekao da je velika greška što me zovete u emisiju. Stvarno, na vaše veliko insistiranje sam došao i naravno zbog jednog strahopoštovanja prema gospodinu preosveštenom Porfiriju, jer zaista izuzetno uvažavam kad neko skupi toliko hrabrosti da svoj život posveti najdubljim pitanjima. I u tom smislu sam ja prosto došao u ovu emisiju zato što bih sebe proglasio kukavicom da nisam došao. Ali to ne znači da sad možete od mene da iščupate klještima, da vam kažem nešto... Pa ne tražim da čupam klještima ništa normalno. Što kao... Što ja nisam pojmio sam, evo, možda
Dobro. Ne znam, šta želite da vam kažem? Pa ništa, ja ću postavljati pitanja, a vi ako hoćete odgovorite. Pošto, eto, svi filozofski sistemi se bave pitanjem smrti, religije naročito. Koja je uloga religije u vašem životu? Dakle, da li kroz tu prizmu uspevate da sagledate svet? Pa evo, sad ću vam reći, jedna od najsimpatičnijih priča iz mog života kada je religija u pitanju, ja ću vas podsjetiti da sam ja završio osnovnu školu i gimnaziju u Herceg Novom, a višu školu u Kotoru, dakle nisam se mnogo kretao van Boke Kotorske. Kasnije sam došao u Beograd da nastavim studije i da budem još više u centru pažnje. Nakon zemljotresa 1979. godine u Herceg Novom su bile oštećene crkve. I onda su, pošto je bio socijalizam, pa je kao dekretom bilo odlučeno da se sad te crkve istovremeno renoviraju. Onda su vjernici rekli, pa dajte, nije baš zgodno da se renoviraju istovremeno. Ajde kao, nek se renovira jedna, da vršimo mi službu Božiju u drugoj. Pa onda kad se ova crkva renovira, onda ćemo da pređemo u drugu. Ta priča je za mene ovako dosta draga. Dosta mi je draga zato što zapravo te dvije crkve pripadale različitim konfesijama. I prosto ta činjenica da neometano se vrše službe ovamo i tamo mi je na neki način bila osvjetljavala tu priču o religiji na jedan prosto jedan blag i veseo način. Teško je religiju poimati o religiji, a da čovjek ne poima o crkvi. Ja se bavim pitanjem Boga svaki dan. Dakle, možda i svakog minuta, možda i svakog sekunda. Moram da vam priznam da se divno odmorim kad god zaboravim malo na to pitanje. Prosto počinem. Zašto? Međutim, uvijek kada počnem da mislim o tome, dolaze mi paralelno prinudne misli. Jedna od prinudnih misli mi je tehnike vladanja u državi, gdje je još od vajkada crkva bila jedan od aparata koji je pomagao da država funkcioniše. I onda prosto ne mogu da samog sebe ostavim na miru i da se bavim samo ovim osnovnim pitanjem, nego padam u digresiju i na kraju se sve to svodi na to da ja odustanem i kažem, aha, dobro, od praha sam nastao i u prah ću se pretvoriti, ajde ovo umeđu vremenu malo da prošetam, da odem vamo, da odem tamo, da pojedem nešto, da malo da budem blag prema ljudima i eto, tu se negdje završava taj moj čitav misaoni ciklus. Preosvećeni, evo da iskoristim priliku kada pričamo o tom osmišljavanju, pogotovo kada neko osmisli svoj život da treba da postane monah, hrišćanin.
Odakle vama ta potreba, ideja i konkretno da realizujete da postanete monah i hrišćanin normalno u manastiru? Pa evo, već smo čuli da postoje takvi doživljaji, postoje tajne u čoveku koje ne samo da ne može da prepozna neko drugi, nego ni on sam ne može ne samo da ih definiše, artikuliše, nego ne može ni da prepozna. Naprosto to se desi. Desi se da vi osjećate čitavim svojim bićem da je vaš životni put, odlazak u manastir i prepuštanje svim onim životnim kontekstima koje manastir nudi. Nema tu mnogo logike, ne može tu mnogo o tome da se priča. To je kao kad nekog volite. Ako logički i racionalno posmatra sa strane ponekad dvoje ljudi gde vidite uspešnog mladića, lep momak, uspešan sportista, ima para, iz dobre porodice, i s druge strane zavoleo je devojku, stupio u brak sa devojkom koja je apsolutno suprotna po svim ovim pitanjima i kategorijama. I logično kažete šta sad on ima da se ženi za takvu devojku kad je očigledno da je ona takva, takva i takva. Ali jednostavno ja bih rekao da kad je reč o ljubavi, ljubav nadilazi logiku. I onog momenta kad se uplete logika u međuljudske odnose ili, da kažemo, ljubav, ta ljubav se pretvara u svoju suprotnost, to jest postaje da bude ljubav. Međutim, kad smo govorili sad o smislu, razume se, mi upotrebljavamo velike reči, smisao, odakle sam, zašto ovde postojim, kuda idem, i to zvuči već kao otrcana nekakva fraza, kao da kad postavljamo sebi takva pitanja, hoćemo da kažemo kako smo mudri, kako smo duboki, pametni, široki. A zapravo bez upotrebe velikih i jakih izraza i reči, sve ovo što smo slušali, po meni baš zadovoljstvo koje čovek ima, a koje nije završeno i nije potpuno i zauvek zadovoljstvo. Dakle, zadovoljstvo koje se završava nekom svojom kontradikcijom, koje je nedovoljno i koje je predispozicija, preduslov da idemo dalje, da učestvujemo u nekom novom zadovoljstvu. To je da pronađemo smisao u nečem drugom što opet nas ispunjava delimično, ali opet ima neki nedostatak, neku falinku. Nije ništa drugo nego upravo to traganje za smislom. Ali kad govorimo o smislu čovekovog postojanja, ili da kažem za one kojima je Bog smisao, teško je reći da je neko u potpunosti spoznao Boga i u tom smislu u potpunosti spoznao smisao. Sam put ka Bogu je već bogopoznanje. I sam put ka smislu, to jest put iz zadovoljstva u zadovoljstvo, iz situacije u kojoj postoji donekle neki smisao, pa presude postoji, je takođe zapravo već učešće u smislu. A u isto to vreme ja usuđujem se da kažem da onaj koji kaže ja sam pronašao smisao svoga postojanja i smisao svoga života, ili ja sam upoznao Boga, već pokazuje da zapravo odustaje od naznačenja čovekovog, od uzrastanja iz mere u meru, iz slave u slavu, iz dostojanstva u dostojanstvo, zapravo u beskraj. Sećam se kod Umberta Eka, ili kako se već kaže u njegovom romanu Ruža, gde on govori o telesnom odnosu između muškarca i žene, uz pretpostavku ljubavi, da je to jedan sveceli, sveukupni doživljaj prožimanja i jedinstva dveju ličnosti. Da i u tom ljubavnom zagrljaju, u tom telesnom odnosu kao potvrdi, kao ispunjenju ljubavi na kraju se najčešće pojavi neka doza nezadovoljstva, to jest neka doza gorčine. U stvari, sva ova nezadovoljstva koja postoje
ovde na zemlji jesu zov, priziv čoveka na put ka Bogu, kakvog god Boga čovjek pronašao sebi, razume se, i za kog će se Boga opredeliti ili kog će Boga susreti i pronaći, zavisi od mnogo okolnosti, od mnogo faktora, pre svega od toga gde smo se rodili. Ako smo se rodili u Srbiji, logično je razumljivo da će prvi susret sa tajnom Boga biti susret sa Bogom koji je ovaploćen, koji je među nas došao kao sin Božji, to jest kao Hristos, ali negde drugde će to biti drugačije definisano. Hteo sam dakle da kažem da to što mi konstatujemo zapravo da nemamo potpuni smisao i što smo nezadovoljni, iako zadovoljni, da smo potpuno nezadovoljni u apsolutnom smislu te reči, verovatno bismo onda ili postali anarhisti i činili apsolutno sve što nam padne na um, bez poštovanja drugoga i drugačijeg, bez sagledavanja dostojanstva bilo kome oko nas, ili bismo pak sami sebi oduzeli život. Dakle, živeći u tim segmentima smisla, u malom formatu smisla, koji ima neki svoj rok trajanja i samim tim stvara u nama neku vrstu nezadovoljstva, mi potvrđujemo da ne samo taj naš mali život, nego da i čitav kosmos i sve ono što se vidi je nedovoljno da nas u potpunosti ispuni. Drugim rečima, nesvesno potvrđujemo tu svojevrsnu čežnju za Bogom. Tako da, što se tiče monaškog života, to sam već rekao u početku, to je lična stvar, individualna stvar. Kao tajna ljubavi, zavoli čovjek neku ženu i to je to. Da ga pitaš zašto, kaže, otko znam. Nažalost, ovaj razgovor moramo kratko da prekinemo reklamama, pa ćemo se vratiti u studiju. Vladaju već 8 godina. Za to vreme ostali smo bez fabrika, banaka, zaoranih njiva. Mali broj ljudi obogatio se na račun većine koja ne živi bolje. Kriminal i korupcija sprečavaju brži razvoj Srbije. Nemamo više vremena za čekanje. Srbija hoće promene. Svom snagom protiv korupcije i kriminala. Napred Srbijo. Srpska radikalna stranka. Znamo da je ovo prilika da se otvoreno sa Evropskom unijom reši pitanje teritorijalne celovitosti Srbije. To je pitanje, to je tema, to je dnevni red danas. Podrži Srbiju. Evo, ponovo smo u studiju. Vladiko, kad već pričamo o tom traganju za smislom, vi ste jedan od retkih u ovoj zemlji koji je prepoznao bolest smisla, kako to neki nazivaju, narkomaniju, i organizovali ste 2 centra, čini mi se, u Bođanima i... Imamo 4 kuće. 4 sada kuće, dobro. Dakle, osim Drajzerove, praktično i možda ne tako sporadično nekih bolnica, ne postoji ni jedan ozbiljan poduhvat za lečenje te bolesti. Ali, recite mi, zašto ste vi došli do zaključka da je to bolest smisla? Praktično, kažete da je nekih okolnosti koje uvedu čoveka u to su različite, ali da je razlog uvek jedan. Nedostatak jednog pravog, valjanog smisla. Razume se da uvek ima izuzetaka. Dakle, uopštavanje nosi u sebi opasnost da ne pokrijemo baš sve slučajeve. Ali generalno govoreći, pre bih rekao da zapravo pronalazak smisla daje mogućnost nekome da prevaziđe bolest zavisnosti, kako god da se ona zove. A ima mnoštvo bolesti zavisnosti. Kad je reč o narkomaniji, prosto opet uz možda strah da uopštavam, moj je nekakav utisak da čovek koji je postao potpuni zavisnik, recimo
od heroina, pošto ima mnogo onih koji probaju drogu, vide da ga to ne izražava ili čak i ako je osjećao neko zadovoljstvo, ne postane zavisnik. Ali oni koji postanu teški zavisnici, ponekad neizlečivi, jednostavno suoče se sa različitim problemima u svom životu. I najčešće su to problemi koji se tiču odnosa sa bližnjima, počevši od roditelja, pa braće, sestara, ako je u pitanju brak, bračnih drugova, i gde jednostavno ne nalaze mogućnost da reše problem, stvaraju lažno osjećanje da ga rešavaju tako što pobegnu u bolest zavisnosti. Da su imali jaku motivaciju, da su imali snage, živaca i pameti, verovatno bi problem prevazišli. Međutim, to se nije desilo. I sada, kada je on postao zavisnik, može da pronađe neki smisao, to jest neku tačku oslonca koja će mu dati snage da se izbori sa problemom, sa iskušenjem. U tom kontekstu najsnažniji i najjači smisao jeste Bog. Zašto? Zato što onaj koji dođe do Boga, i govorim sad u kontekstu, razume se, hrišćanskog iskustva u svim mogućim denominacijama, taj veruje u to da čovjek pre svega živi večno. Drugo, veruje da u njegovom životu ništa ne biva slučajno, da sve biva po pomislu Božje. I da kao što su mu mile situacije komfora, isto tako nije bez nekog razloga došao i u situaciju nekog problema. Što će reći da ako se uhvati u koštac na pravi način s problemom, on i tekako izlazi iz tog problema ojačan sa nekim novim iskustvom. Dakle, čak i ako nema dovoljno snage da pobedi neko iskušenje, on u zajednici ili kroz zajednicu sa Bogom shvata da i to nije bez nekog smisla. Drugim rečima, kad mu Bog postane smisao, koga se Bog dotakne u takvom jednom stanju i ko dođe do Boga, on dobija jedan veoma, veoma snažan motiv uz pomoć kojeg se bori sa svim onim što život nosi. A život nimalo, razume se, nije ružičast ni za jednog čovjeka. Da, kad pominjete to iskustvo i ljudi koji su uspeli to da prevaziđu, Rambo nam je rekao tu dok smo se pripremali da je imao sličan problem i da je spreman o tome da priča. Samo zbog toga vam je postavljeno to pitanje, jer vaše iskustvo kako ste rešili problem možda pomogne neko. Pa ja sam skoro 20 godina pušio marihuanu. Znači, probao sam je u 25. u Sloveniji. Moj stariji brat je tamo, on mi je dao da probam. On je radio na institutu Jožef Štefan, naučnom kao mladi elektroničar. U tom naučnom mladom svijetu marihuana je, u tom liberalnom dijelu naučnika, marihuana je bila prosto odomaćena. Tvrdili su svi da širi vidike, da se čovjek osjeća relaksiranim, da prosto na jedan novi način, kvalitetniji, promišlja o stvarima i tako dalje. I ja sam, ne mogu da kažem da sam bio navučen na marihuanu, ali mogu da tvrdim da je bilo perioda kad sam svakodnevno pušio marihuanu. Međutim, gle čuda, nekako se događalo da kad bi ja svakodnevno pušio marihuanu, nisam bio u stanju da se probudim ujutro prije 12, nije mi se ništa radilo, dok ne bi, i nekako sam kreirao uvijek neki susret sa nekim za koga pouzdano znam da to ima kod sebe, pa bi se onda mi našli, jer gled čuda nekako usput slučajno i pušili tu travu, da bi, otkud znam, nekako je taj moj život funkcionisao, prosto ja nisam inženjer i ne lansiram satelite u nebo, da bi sad neka moja greška u sviranju gitare ili vamo tamo proizvela sad niz nekih konsekvenci da bi ja poslije bio kažnjen zbog te svoje nekoncentracije. Međutim, prosto
došlo je do toga da sam ja vidio da sam praktično sve nezadovoljniji, sve nesrećniji, sve tužniji. I onda sam prosto isjekao, rekao sam, aha, ajde da idemo jedno po jedno. Prosto imam tu sreću da su neki moji vršnjaci, sad trenutno imam jednog odličnog prijatelja koji je neuropsihijatar, koji mi je rekao, ajde kao idi jedno po jedno. Ajde kao prvo idemo školski primjer. Prvo kao sebi dokaži da nisi navučen na marihuanu, pa onda da razgovaramo dalje, jel? Ja kažem, pa koliko treba prođe vremena da bi ja sad dokazao sebi i tebi da nisam? Pa kaže, 60 dana je potrebno da iziđe sav kanabiol iz mozga. Dobro. I zaista, u tih 60 dana ja sam nekoliko puta rekao, pa evo, nije mi ništa, ajde sad bi mogao opet, kao vama to. Međutim, držao sam se tih njegovih 60 dana. Da bi poslije toga, kad su prvi put zapalili predamnom, da bi osjetio prvi put da ona ne miriše, nego da mi smrdi, da mi je neprijatno. I nekako sam onda počeo da se budim ranije, pa ovako počeo da imam vremena za razne stvari. I u tom smislu, evo, prosto imam 3 sina, stvarno ne bi volio da im prođe 20 godina u životu da shvate koliko je to bez veze biti posvećen jednoj takvoj stvari. Moram isto tako da se pohvalim da sam probao heroin jednom i da imam direktno iskustvo kako heroin utiče na čovjeka. Dakle, u trenutku kad nekoliko sekundi nakon što šmrknete heroin, osjećate se kao 5-godišnji dječak koji je na svom rođendanu dobio igračku koju je danima sanjao i odjednom je vaše srce ispunjeno i odjednom ste preplavljeni nekim prosto osjećajem toliko lagodnim i prosto vas popušta ona užasna neuroza koju ste nosili čitavog života i preplavi vas jedan osjećaj prosto blagosti, prosto nečeg što je jako lijepo. Međutim, nakon sat vremena, 2 ili 3, kreće drugi period, kreće period kad vas to popušta i kad odjednom se osjećate kao da ste sahranjeni, živi. Odjednom nema u vama ničeg, odjednom ste jedno truplo mesa i kostiju koje ne vidi nikakav razlog sopstvenom postojanju. I ja sam naravno imao tu sreću da mi je to otrežnje, taj proces tog jutra nakon tog heroina bilo toliko gadno, toliko mi je to bilo nepodnošljivo, odvratno da sam rekao sebi ti nećeš nikad više u životu ovo da probaš, jer kao bez obzira na tih, u ostalom kažu, đavo je lijep, jel? Znači, on pokaže ti neko svoje lijepo lice i ti uđeš u to, ali ja mislim da je za heroin, naročito ovdje, da je, pošto se bavite uspješno liječenjem ljudi od heroina, mislim da se treba također obratiti pažnje na jednu nezgodnu stvar. Kažu liječeni narkomani da je prosto i pretpostavljate da ih u svijetu muzičara ima više nego u svijetu inženjera, jel, pa prosto na neki način... I zemljoradnika. Na primjer, da. Da je mnogo teže izvući se iz kandži dilera nego skinuti se s heroinom. Jer dileri su vrlo perfidni, oni vas uvlače u taj svijet jer prosto poslije od vas žive, jel? I znači, paralelno, kao što vi uspješno radite na tome da ljudi pronađu u sebi razloge da to ostave, paralelno bi društvo moralo vrlo ozbiljno da se pozabavi socijalizacijom onih koji... Da se pozabavi tim starim zanatom koji se zove dilerisanje. Dobro, to je posao za policiju.
Samo da dodam... Ne samo za policiju, to je posao za roditelje. Meni bi se jako dopalo kada bi ja pročitao sutra u novinama da je roditelj nekog djeteta uhvatio ispred škole nekog dilera, vezo ga žicom, bacio u podrum i sačekao policiju da dođe po njega. Ne može samo... Policija ne može da radi sve. Potrebni su roditelji, potrebno je društvo, potreban je komšija koji pogleda sa prozora pa prijavi slučaj. Potrebno je da smo na neki način svi sa jednim okom otvoreni. Ne može policija, mislim, ne može sad svaki drugi čovjek da bude policajac. To bi prosto skupo bilo za građane države. Sad kako da raniš toliko policajaca, jel? Mislim, treba neko i krtolu da kopa, jel? Ali ovo, čuli smo vrlo plastično opisano iskustvo heroinskih zavisnika i tu ima razlike. Jer to iskustvo heroina je iskustvo, ovo sam čitav život tražio. Zato i jeste iskustvo Boga kao jače iskustvo od toga jedan od snažnih, da ne kažem najboljih motiva za izlaskom i prevladavanjem tog iskušenja. Evo, mi smo došli samo kraja, ponovo reklame i odjavljujemo. Pa nadam se samo da neće opet politički marketing, jer se stvarno osjećam, zaista se osjećam politički zloupotrebljenim, jer pošto kao puštate sad. Rođen sam ovde i iskreno volim ovaj grad. Danas sam na čelu tima koji je spreman da svu svoju energiju nesebično da Beogradu i kojem su interesi Beograđana uvek na prvom mestu. Radit ćemo danonoćno da bismo rešavali probleme, ne da bismo nalazili opravdanje. Vodit ću tim ljudi koji će brinuti o svima, zato što sam siguran da možemo mnogo bolje. Vučić, na tvojoj strani. Srpska radikalna stranka. Za nas su jednako važni svi delovi Beograda. I Resnik, i Borča, i Vračar, i Obrenovac, i Dušanovac, i Lazarevac. Da nastavimo da Beograd gradimo planski, a ne stihijski. Urbani red, funkcionalan grad. I Novi Beograd, i Rušanj. Znamo da Beograđani neće nasesti na prazne priče, čiji je rezultat divljaštvo u ponašanju i haos u gradnji. I Dorćol, i Labudovo brdo. Saobraćajne gužve ne moraju biti beogradska svakodnevica. Moderne metropole nemaju samo jedan centar. I Karaburma, i Jajinci. Da život van centra grada bude jednako dostojanstven. Da imamo i školu, i dom zdravlja, i kanalizaciju, i asfalt. I Sremčica, i Cerak. Pokazali smo da upravljanje komunalnim sistemima i sekretarijatima može da bude i efikasno i pošteno. I Železnik, i Čuburak. Da periferija i centar budu u istom gradu. Za ceo Beograd, Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija. Vojislav Koštunica. Poštovani gledalci, došli smo samo kraja emisije. Dragi gosti, hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala. Reprizu emisije možete pogledati u utorak u 13 časova. Prijetno. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Saloni nameštaja, Zemunski dom i Vračar stil. Širok izbor stilskog tapaciranog pločastog nameštaja i kuhinja, renomiranog proizvođača Kopaonik iz Kuršumlije. Plaćanje